Jedem nudle. Kineske nudle. I ne znam od čega su. I ja sad ću probam. Jute jesu. Malo obavim što se dešava sa nudlima. Toliko su jute. Znači, ovo je od kabareno, one paprike. Juče, toga juto. Mali savjet. Kad uzimate takve kineske paprike ili nudle, nemojte sve sipati, dobro? Što je to? Evo, pogledajte. Znaš kako ovo je bilo crveno? Ja malo sam oprao sa vodom. Precedio. Baš juto. Zaboravio sam da kažem. Pripremite litru mlijeka ako hoćete da 5 litra mlijeka ako hoćete da jedete ovo.